Ćao svima, ja sam Gamer Bray, danas igramo mini igre, ili ti bliže rečeno TNT Run. Krenuo sam na 60, ne znam zašto, ali sad kad sam već krenuo neću da zaustavljam klip. Za 37 sekundi krećemo, a ja otidoh do zmaja. Vratio sam se do zmaja, popili smo čajić i bilo nam je lepo, a mi nastavljamo epizodu. I ja vidi villagera, čekaj ja da uzem svog malog villagera. Aktiviraj, ne znam. Jollyful TV! Moram da slikam. Ne znam da je Jollyful TV. Ljudi, krećemo. Nisam baš najbolji u ovoj igri. Tako da ne verujem da ću pobediti, jer stvarno nisam uopšte najbolji. Možda jedno 10. put igram u svom životu ovo. A i mnogo mi laga ovo mini igre, od svih mini igra koje sam ikada igrao, ovo mi najviše laga i kad ne snimam i kad snimam. Dobro ljudi, ušli smo u neki top. Ne. Dobro ljudi, preživjeli smo. Ušli smo u top 3. Da ću uspjeti da pobedim, ljudi moji. Da ću uspjeti da pobedim. Da ću uspjeti, ljudi, pobjeda! Ljudi, prva partija ove igre na mom kanalu i pobedili smo. Ljudi, igramo još jednu, pa kad krene ja ću nastaviti video. Ćao! I ljudi, krećemo, igramo novu partiju. Odigrat ćemo još ovu, možda i još jednu posle ove, ne znam, ali bio bi red da krenemo. Počelo je, ljudi, znači ću da pokušati da nateram ugljika da padne, nisam uspeo. Ovdje ću sad. Dobro ljudi, preživio sam. Idemo vamo. Ne, ljudi. Treći smo. I to bi bilo to za ovaj video. Odlučio sam da ne odigram još jednu. I ćao.